Kesenjok kinong sensar senong warsan lingdo area, da kejing sngokia halor ki babun ki jing bagi pajba kathan kia kendu nakadaw jang kejing syai ben bat syai shra haki sarkar jela kawai hadien kawai pan haka pratri gurisau arhaja arpusan kila lej ban ya kendu ya deputy commissioner ka Southwest Khasi Hills district ban bu jingkerpat ban pen skolam syaki bor bahalor ya ki jing jang kathan ki bakentup ya ki babun ki surak ban pen yaso ya ki snong baper kum kan nong tenger nong renyang mau jai nong Umer, Punskei, bat kiwai de kisnong bamarjan. Kesenjok kalakerpat yo deputy commissioner ban pensngolam halor ke jingdan kam ban yo no yala ka jong ke CNRD block hamau nore na ka benta ka jingmantoy jong ki pajba ka thany warsan lingdo ka thany plang dilon bat ka thany do lun nolor ban yakran lam bat ka jingken teu kardan no ya ka nong ten yaw upper primary school sya ka secondary school. Nakaliang joba piki bani usordar kesnong maujai ubadai ru secretary jong kesenjok lembat uba Zandi Marthong ubadai unong aikten kesenjok kilapen pau ya kejing sngo kemen ka bakraw hadien bau deputy commissioner ulakular ban syem kia halor kite kimat ki balapen sngo bat kilapen pau ya kejing kermen basyan kini kijing kerpat kin seurlong kilapen pau kejing sngo kemen ka bakraw kene kesengi ngirawan banbu ya ka application kejongi ban ya kren dari kendu unai agas arja rusan Permata kesengi nila yo ya kalat pandia kendur lang ka hall jumu brisi yo pandia kren ni katu kat telik imat kiba don kam ya kejinge katany wat sundo hagijing dei bakani ki penta nila bu hagijing dei ki surak kiba namau jai sinong mer bamheruda barka jing penhe ya ki surak nawa gaji senorniang surak na bendem jalan sob sentar pada sob sentar sini mojai seperti mojai ka surok na kini ki kenadu ke balai kini kila don kejing kermen balai kejing kermen nak menta jungi banjo aban wan ban survey apa kini ki sengi dara rang uslam kata kedai kejing kermen gabanta ke balai kolong ka surok ke bana nornyang ban connect sepo nong tenger berjalan bak pinskai ya kini ka surok kila ai kejing Pendip sengi, kijing kerpat sengi bangin tho, ya kijing tho aban summit si office rengkat lemban kopi so MLA balik baik ya gini ki surak pada yang dekat tongkat hang kejungi. Kijing ada berkini ki singker kenro napo warilang, kini rul ai kijing kular penjo aban pentrei, panle uran kam, margadon kijing ma, namar apa kim kusurok. Don kiriat ke pai ma kuntang ila kerpat ngira tho bermenta ke sengi liyo ya ka jing kular ke jongki pingyo ban mendepno ya kedika surok bon ker mo kunren po wat lang sepo today berkawai pan ke bakam kedika por ye kren sepang ke jing ya dei bat ka MRB kabala le hidi sengi kisnem baledep kolong ba ki ya kitoken baro ngasu wansam de nong trei Nomor 1 budai menjeng ke poket, nomor yo ke nomor nyepo propo, nomor 1 ulai siakan do ke bantang lah mentip, bergajuru akan dikapor, ye keren dulu siapang gajing update di Facebook, ye kerpan panlong hadu baru kisengi long tray, tom day banbu tang sausengi haka, si tayau, ye kene ru pamik kemat nabang lekular ban nang desa kemat, in yo man pendep ye kijing kedong ketany. Bari paiba baro mangkular ban relang lagi banta kijing kata ka bangi ya kren hagini de begini ki bang ya kan ke bang rula ajing mod jangi banto sia office begini yo ya ke ban pente panle ya ban kam ya tang kendiat ke ba ni lo yo ban ya kren ya gini kijing dan rengi sngo kemen pat ba kijing kren jungi kilong ba setso tang di gini ki banta ya kublai nek minta isar di zero wala priang ya kejing khor kejongi hagani kesengi i kermen bagi jing keren jongi kan long seto nang desa kema nak liang jongi 8 power kejing aka bedai bagi ka light hakaba ki nong tray jong kan ka light komot pa bor wi wan reading metar setai babun hi bun ki long jing ki kim klemlek aying an rei ki shu shong hangnu hasrok ne hai bakin le ka mata reading kalong ka kacing reading kalong ka papakla yang bade bertanya na pensno bat na kalian jong di
obsar pada wan ban dan rangkat akan negasiu gila simkhya kata teh kabadai pat ka ki school ru kumba kadong ka thain ko jungi impat don secondary school ko weru oi menta kadon ko we hanong ternyau ko bala ya penyai ta ka snong ta ka jing senyang hi jong ka snong ka thau jong kit pran hikai trena kaliang jong sarkar kampadon kan dunu ka jing harap tegani kadai ka ba ngi so simkhya du kata ka ba ki kena school ke jungi hapan le chenong stoin ki hapan le keleng sodong nomor bundan school te ha kapede bukan ni nak keleng jungi ni tawa bet ba nomor ke school ka adon kapang ni tawa e kalong pa nak keleng school men kan pet ba kan yarap no daka financial assistant ha kapede ba tulop jing siu yakino hikai la kalong ha ru dur kenang pa kan ke school kanam du nomor pa ngi shifting kan school ha ka wei ke sini kan la bandu nomor ba apa kini kinong kersan kimla suban kersan pan sei na pala kapumput bahkan dengan kupor lapan tu, dan kata kata lah kata tu ke sekolah kepala mi mentakan tu no, kalau kajing tu nong kepak kerau, nak menta jongi kumka dong katai ni wasong do, kadai halor ki isu ki babon ni kepa nak liang jongi kumka dong katai yang lawan ong baka dong wasong do hi kadai katong kepadang sadin haki pentang tu, te hak padai begitu ki isu ki bangile oban keren syakmat ki surok ki engi sokman ya kepa ila dapat le, kepenta kepa kepadai begitu surok kadai na nor niang sha nong tengir kani kadai ka padon kam hadu kata namar pa kani ka caka ka bangi hapan larangin le chadong tengir hapan kiu sho kaji te kasimpor hadu kumpa laipo kilometer e kala pandon te latakan la man kani kana nor niang sha nong tengir kadai tang hapo 10 kilometer te kani kadai ka padon kam hadu kata ya ka tong kata ing jungi te ya kani ka pentang nak liang jung lagi obsar menne kin ong ki ai sing tha yengi pangin dia syong mana perkar rangkat lang pergi kemudian ya seprang yang kam dengan suatu ba kami ka ba ke jing trestom ka jong ni kum kirang ba snong ka office ba amli kanil kansa hakoi ke sing sio iya ka surakan yo ban ya seprang habatin pej bahagi kishap ka shap plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya